the only thing engafuneki no ukuthi sithole lokhuzana iluziwe bezosiphazamisa kakabi rafu obviously size la sazi ukuthi Chiefs izosiphazamisa njengoba wangitshela emams ukuthi hayi beketlang ledlala ledi Ice Boys Tsarona so nyafrostana vele ukuthi bebeze ngokuthi bazodestroya thina ukuthi singakutholi ukuthola ileague yabona but emnandi ke mayiso out yami njengoba mina ngibabambe 1-0 bona kithi bebayitshela ukuthi at least bazoshaya mina bakwazi ukudedela idawana ukuthi liphakamise indebe manje sekungabo ukuthi mabededela isandawana bayadropa mhlambe baya ku number 4 ku number 5 because amazulu azokhuphuka now sekuyimust ukuthi bona bazilwele ke sidini labo manje lebhola lele bebalidlala fandaka bakwazi ukuthi bolidlala neSundowns mina awuthami ngibatshelile nabantu abahleli khona ngatshela nengcosi yami Chiefs mayiceda ukugora first goal ngathi amagula labantu aphelile kusela wethu manje mele kuza wethu unfortunately ubonile ke spicesekile lapho nalapho ukuthi sishama nqako but akukho kubi awuthami bekudlala ama Giant asesowethu ayi2 wagcina nini ukubona mfethu ibhola elimnandi kanje lama Giant ayi2 and then ubona ukuthi mfethu Pirate kudala isokolisa ikhosi ubonile mfethu bajabule kanjani for iwin ilokhuzana idraw yabo ibe yiwin yabona and ngaloko mfethu siba congratulate sithi congratulations makhosi ukuwina ngedraw uyayibona right ngileyo